Rampo may patumali lagu ni Onel. Dalulang ang kilantang na moro 37 patang 55. Rombongan na siya pong suba katapi. Rampo may patumali lagu papa na Windy. Lain deki banwa na moro 2 si tarulantang na moro 6 nomor 5 sila kondan tapi. Rombongan na pong suba katapi. Rampo may patumali tutun kaboro lagu Agustina Sombolinggi. Lain deki ina nomor 2 si tarulantang nomor 5 sa lagu anan. Rombongan na ni Eristan Tamporan Rampo may patumali tutun kaboro lagu Papa Emma. Lalu lang ang kilantang nomor 37 patang 55. Rombongan na keluarga almarhum Pong Dipe Tamporan Rampo may patumali lagu Papa Emma. Lalu lang ang kilantang nomor 37 patang 55. Si Tarona, rombongan na siya Tia, dulang. Rampo may patumali, tutun kaboro, lako siya One, lalu lang ang kilantang nomor 32, sa lako patang 55. Rombongan na Sogian, Tamporan. Rampo may patumali, tutun kaboro, lako siya Gian. Lana patirong kiinan siya Gian. Sang situhusan na keluarga almarhum Pong Logo lang may turunan Rampo matangkian suro lalo lang ng ki alang na si Nene One di daw alang sebelah utara. Rombongan na Nene Wati Makale Rampo mempatul ako keluarga Neone latoro marintin kilalantang nomor 37 sa 85. Rombongan na Bapak Glory Jomi Surabaya Rampo mempatumali tutun kaboro lako Mama Jeremy. Lalu lago kilantang nomor 30 sila ko 20 misa. Rombongan na Nenek Soran Palipu Rampo may patumali tutun kaboro lako si Nek Kevin batu si Nek Rehan. Lago kilantang nomor 37 sila ko patang 55. Rombongan na Nenek Mufti Marinding mempatu lako si Nek Rehan. Lalu lago kilantang nomor 37 sila ko patang 55. Rombongan na si Nek Jihan lamay gantaran Rampo may patumali tutun kaboro lako si Nek Jason. Lako kilantang nomor 27 sa lako 30. Rombongan na Yanti gantaran Rampo may patumali lako si Nek Onel. Lalu lako kilantang nomor 37 sa lako 45. Rombongan na Yori Paulus Jomi Makassar Rampo may patumali tutun kaboro lako Papa Elnat. Lago kilantang nomor karua sila ko 52. Rombongan na keluarga almarhum Nek Budi Jomay Rampo Cinik Makassar. Rampo matangkian suruh lalu nanti alam sebelah utara. Rombongan na Mama Budi Rampo Cinik Makassar. Rampo men patumali tutun kaboro. Lago Serni dan saudara yang ada di kikinan sa Serni. Rombongan na Bapak Andi. Tapi gitu deh. Rombongan na Bapak Pandi. Rombongan na Bapak Bani Jomi Makassar Rampo may patumali lakukan Taida. Lago kilantang nomor 55 sa lako 60. Rombongan na Amos Meli Palipu Tarong Pumadale Rampo may patumali tutun kaboro laku sa Bapak Kapten Masri Tulak Randa Bunga. Lalu lago kilantang nomor karua sa lako 20 misa. Rombongan na keluarga almarhumah Nenek Baru Burau Rampo may patumali tutun kaboro lako siya Pong Meli. Lalu laka kilantang nomor 30 misa sa lako 36. Rombongan na Papa Uki Burau Rampo may patumali lako Mama Meli. Laka kilantang nomor 30 misa sa lako 36. Rombongan na Charles Tongkonan Rampo may patumali tutun kaboro lako Papa Windy. Lain lagi na nomor 2 si tarulantang nomor 5 sa lako 6. Rombongan na Bapak Jacqueline Tongkonan Rampo may patumali tutun kaboro lako Papa Windy. Lain lagi na nomor 2 si tarulantang nomor 5 sa lako 6. Si Taruna rombongan na Bapak Lupri Jomay Batam Rampo may patumali tutun kaboro lako Adika. Lain lagi lantang
lain dagi ina nomor 2 si tarulantang nomor 5 selaku anan rombongan na Pak Mai Kalimantan Rampo yang patumali tutur kabor lagu Atika lain dagi ina nomor 5 nomor 2 si tarulantang nomor 5 sola anan Susi Masabar Rata Pak Ganjaran Bulawanta di Kabir Santun di Kabir di Tibulawan paling kandirkan dia meni tamarolongan tamatari Medwanta lidan tamasuli Pak Beraminta kikoa menos sambil melona dalam popang mimpi tongkonan kada pandung Pak Udelean tapa sekitaran ni bakto tapa kalole Susi itu kata mintu ki turak potongkon tu umpatu tangkia suruh waktu umpatu petua ia tu naturota bapak rapuan lami sipak kadan ya matu bapak na Jeremy bapak na Meli na bapak Kalpin jadi baik lagi gua tabu kayulang muslim karanata takok karan kalbende pak kampunya bulawanta tatu tu melakukan inan na pak rapuan tumangka di sabu bak tumangka di pekada yo dia patu rombongan tak ki pekada ini nak ia matu rombongan na siapong subah rombongan na pong subah bimpatu lagu pong diam ulangan ke lantang nomor 47 saya kabupaten Pulau Diam. Totokan kialah kena maling kisumpak kena belawan. Kiparam pelaku pemilik kendaraan Batu Sepiri nomor polisi DD 1451 AG DD 1451 AG tarik dironi parkiran Melo bedana ya tu tanai mak parkir langaulai oto kendaraan keluar masuk dari kitole pemilik kendaraan 1451 AG minta supaya dicarikan parkiran yang lebih bagus karena sedikit menghalangi. Iya, dia betul rombongan tak kipokara ini nak. Yang untuk rombongan nak ni Artika, lami tamporan, ni Artika tamporan, rampo minta tu malik itu kabor lako papaan Artika lain lagi Banua nomor 2. Ito mau malago kita soal nasang tabe nakam de pingkalan lago yate malalan dana dari padaru mana lago to pamanin na pamanin mana de pingkalan kutolo turun ke tabe lakolo malabina turo ka petapuangan lakolo malabina to parenge to si tuyada lalan na kitondo ko labutun na may batubil ta pira-pira ba mana lembang lako teme to maprenta di pambena di pendonan na ko kita mintung masol nasang to rampo nanti terampak kamu susana tontomo si pakatana tabet karapa apa masuk nasama ki pamalipi tema tiada ana basi situka yate lalu sau lamba lo simbuang yo lalu sau lamba lo simbuang tendu kate lana lu lana pomni lana peningan anakku sia suluku lamai simbuang ya telunna basi setukana koma jernia lalu rokko tongkonan bau turunan kutolepa lalu rokko tongkonan bau turunan
Ya telan malu lasiban nalu kato na puno peninan ni keluarga yang may bau. Tadi sabu sangan na sang madatunta papaan atopan yung may bau. Si Taruna yate lalu sa ubanon na nanikidiento lo tumubara yate lan na lu lalu sa upong Mexi lo tumubara telan na lu may pada mo to tu perangkulan ko na son nasangam bay na din lang nasambungi kami tungkulan na sambungi. Yan natin siya manapat yung karan nilang may. Wasan doon natin, nanakan natin. Susunod. Yate, pangalukan tirong na, neiponi, uma sumulingi, na uma Jeremy, na tabi na seven na lai pala nanimin karang kami keluarga lalu pada mo to bersumama dalam sanggup siara yang mo te na papa na to panto Oke, tanggal TV. Amin amin. Sehat. Iya. Kita tunggu tanggal mainnya lagi. Kalau bonita soalnya sama Papa. Pagulawan. lah kumande kiro kan bekolang ikan kita ngeri kumande. Iyo jadi lagu keluarga. Tarapa menurut kumande. Tamane pacar di karangan. Yo tarapa menurut na pasabayangin man yung gereja, iyo paguna tayo patay na sabay sama kurang naman pa. Okay, baik. Kanila sila. Yo alay nasa inulo pe kagado sa kiri inulo alo tama ni kumande. Ya, muslim di Ano na si Bola dulu. Dan pala napanampo kakang kumuha pa dyan na di Benato. Oke, mabijak hindi. Malay itu. Ya, jadi sesuatu tertua itu sebab sampai menikuan kebetulan teh aku kan bawaan akan jadi wajar untuk dijalankan ya dari semangat. Pakai lagu kita somanasang Dente kandelan terampak aturan lubang ban napokadang kakangku papanawin basis pukat lamaler ko bau dono lagi
tarima kikua ku resmana apa tabe lako mintu baki tuam tabe lako toparenge tabe lako mintu kupu ambekna sia kupu indokna inde batualu yate kande na nurok ko baung aru paulute dom sisola ambukna atena di gua kande base situkan berarti yang pernah kuning popenoto niter yamo tu banua jona ambekna serli sisola dini apa susi te sitonganna kakandai sola nasang kumua ya tendo kudo sola uniku tolan mai paten sande buntu sulit kamu paken mana patang lendungna maklobu katilan samponan borong Malaysia ko pusulong ko na Islandia ko boleh. Yang betul ko anak ko serli so alina yang tandai so anasan kumua yang kekampe Mantap. tanya yung naman ini Bapak juragan ini. Oh, juragan. turunan kamay Juragan. Tak kita Banyak kira bauna. banyak sekali. lamay bau sangadim na ya duka te nenek ni solai dong ya betul barang pelaku kamu nanti sola nasar samintu rapungku de batuan jadi sampula apa tahun nanti tijong kamiri apakah bangku pak betandang kalaikum dete kumua aku te tobatuan dulu kan sola nenek nampungku apa gosusi moto karena dia mesti dalam susi teh maka dia ati mo nete tarampak kamasusan dia teh jadi kutole pa yate kande susi teh kita rima kikua kuresumanga lako mintu pak rapuan inde batuan mai pada moto kuresumanga tabe pia disiap bilang mai angkai teh di bailangan jadi ya kuto lebih pole kumue tu banuan nana di rampote jongo bau banuan na sabah dendo na demde na nenek na bay na sola nenek na mua nila kuning parampu ite ya mo tu banuan na pong dambo jong bau na banuan na nek babang jong duka bau ya mo tu lanani rampor kote kan dia te bay pada mo to kurusman Kalem deh. Ini kopi. Ya. Iyo, tabi langan babangan ketongkonan kapatanan talingaduan tatapali dan pini papirang hintang isa abing ulantas isa nararata lampasak katon dan kebatang talatama de Karangpuan Boyo. Ia betul rombongan na Bapak Laimangi lomai tongkonan buasan rombongan na Bapak Ardo Jayapura rombongan na Insinyur Timotius Tandibua anggota DPRD Toraja Utara tongkonan Kale Landorundun Sesean rombongan na Mikael Bangun Jakarta rombongan na Nek Dixon Rene Buntao rombongan na Irfan Dilayu Jakarta